Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei naga jingmat jungi pajba ye kijing namar kijing bombyang ke boarding electric omtang hakshonong nong kendong Hariboy district Henry Wat Kishnong ki badan hak jeka ki bala kham longsor kum kan nong po ki mat jing bha namar ki jing bombyang ka boarding electric kinong ilam jeng seng FKJGP Hariboy district hak jing ilam jong general secretary ki district uba Riki Majau hak arpulai trek unaitung 1000 kilele benia kendu sundan yau deputy commissioner ke district Hariboy da ka bara sundan da dor khas ban pan pau ye ki jing ka bagi pajba ki mat omtang hak ni ki sisni arsi Henry ki jing ka bala kata ala dagi bon snem mentah uba Riki Majau ulapan pau ye jing sokya da kabong bala da slap ru lip light lada om slap ru ke lip light bat lada shit sngi ru lip light lada om shit sngi ru ke lip light bat bani kapor ke bame dang bun kapor ke balip nang ta hakjo kapor ki dekhot jong seng FKJGP Hariboy district kilapan pau ru ba ke district library han nong po kalong beduna bha ha baro gilyang nadu ka hall ke jeka pulekot bat bukot ke jing bom don kinong trei bat kibai hakabai day bat ka jing liblat kha ha borok koi hi ke Hariboy district kamtam sikitan kondong mentasi lawan kedu idusi habai day ba atli kimat kawai kedai habai di bakal liblat bat kawai kedai ke district library ke belad pli Pak Slam hangne hapo Hariboy district jungi te lawan ai dor khas ya deputy commissioner habai day bat ka jing liblat kha hapo kedong Hariboy borok koi ngidang sakhi dang hakini kita yo beladap ba segi thain patar kma halu ba kina skul kin hami banyak rali na benta banyo egalat ba biang ti kani kali away na kejing sakta ya ka district kejongi gabangi phai syaki snong ki ba kendong ki bahap sikiti kitan umdan marman sa western zone langta sa bun ki bakendong kisnong kum siang ki mahati ki ju ngat ya kini ki apot jong ka jinglik light namar ba pi bomta haba pi phai so kino ki lat jing pule ni kilat rekam menta ki yat be ki digital kata ka jing telkom ya kalat lemba ki mobile lemba ki internet lada kamdan kalat ka semjinjar ya kinong apply kam lani ya ki kena bapule bakin yo pura ya ka jing telkom bojong ki te ha kapangi kajing ajing dor khas dusi uang ba unsa khot ya kiba department kiba di benpet bede bakalat unsa khot ki engineer ki SDO ba kinsim initiative lani ba unsa ki explanation ba unsa pentip lang ini ba uang ba kat ba udisiru uli basa apo no area syam kejuk ba syam lemang pat ba te ngina kaliang kaseng ni buru ka ta ka hakmat jungki office baliban pet ya kalat ba kide ban pet perman ba ya kalat ke jinduk hak anong po ada minum ikan tan sun kendong kiba la duk lagi benai kiba kimla ban penyo ya kata ka boarding ka babiang ka bapaka tang hanong po min pet ka badai ka district headquarter ka ba download baro ki office sarkar don ki hospital badon kami kilat kidon ki school nak school kamtam porsit mata kajing liblat pelong kan kalak benon rak man kajing pang kajing stom ya ki kena ki pasak ya ka shit kajing shit no kena pertai de nak liang disirul ong ba usakot ya ki ba balai ke jujia kemudian nak por nompo lada hap slap liplat lada BLR liplat lada MBLR lada hap slap liplat kalat ke buyo nompo kalong tang lagi keliat kenta umba ngin compare dalam segi district tiba don hapo state ini te habai dei sabat ka district library wilayah hangilai keren hakju hi kepor batu deputy commissioner ong ba ketika district library kalau di tang ke building kemudian tang ke building ngai ke empat biang pura kum haban habapai segi bagi district hajing don jeng district library haba pin page ke hall ru kabambiang haba pin page sa kijaka
pulih kot jong ki kena ong ke district library kata ru kambiang nang ta ki staff ki bade bendon bade benbiang ki staff ru kimdon kaba kat badang li kenduk nang ni kin hak rak ki file jong ki suslong men penbiang ya ki kot isla ki bade hapok ke district hakapor bengi ale jurep ya ketika district library ngim julap ya kita ki officer in charge bade benpet ya di district library hindai ngilap tang katu we armut ki staff ki badan hakat ke district library ki staff ki shortage tekmut ba kan kam don jumuntoi ketika building bakan sudan tang kata ke kerteng juga district library hindai bom trekam te tang kini kindiat hina kaseng nakaliang kaseng ikentu ya ki bor balor bor belipet bakin simkia halor kini ki artli ki isu kamtam bakalat bakal district library ki di badan kam apa district marba iki kena badang pule ada kimyo iki kot Islam yang nakiyo kihat kila balik apa di district library bakin yo ya kini kot Islam dia ingin nak liang keseng tang ini kentu iki bor balik pejung district but ya barok ki MLA badan apa riboy bakin sim kialam ya kani kapan pej ya kisnong bakundong-kundong hakapor ke bapi pilipan bot pikular iki penbahan re hakapor bapila de job kila su ino konsulat iki tapi pej lem tu tenrong lem lamar ba kadai namta kada ba hi jong kajak bunrio pok district jing Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yin shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balar ng baru ki bakwa punya ijina jing tep shipang ke music but theory but practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard gitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani ke music school ke pelong ro street performance per ki music concert amal los nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi berman pulie agani music school ban tep kambanya sompa ban phone agini number publish bukan